ngigcine ngingatholanga ukuthi ubani kahle kahle ongifunayo. Ilapho la ngizwile mama bethi obhuti nosisi kumele ngihambe ngithathe induna noma ngithathe inkosi ngihambe siye lapha ya angazi ukuthi siye kuphi ngoba akuveli ukuthi ngibizwa ubani noma ngibizwa isilo noma ngibizwa induna zingibizela kuphi noma ngibizwa abadidiyeli bahlala phi la bengibizela khona makuthiwa nje kusasa ngiyavuka ngithi njengamanje ngiyasabela ngiyabizwa ngiyasabela sengiyakhona ke ngizothi ngiyaphi kubani akugcine ngingavelanga wena Zulu ugcine ngingavela mhlambe okutholile lokho ukuthi uMax Makhanya njengoba kuthiwa uyafuneka nje ufuna ubani ukuphi lo muntu ongifunayo ungifunela kuphi uyabona kugcine ngingavelanga lokuthi ubani ninjani ngiyanibingelela nonke nilizwile kudaba bakwethu ngithe mina kufikile kimi kufikile umbiko kimi ukuthi bekhona obhuti abadala ebebebize uNhlaka production laphana bezokwenza umbukiso la ubathini umbukiso video umbukiso bhanyabhanya ngifuna ukukhuluma isiZulu la benzeke ivideo laphana kwe-Nhlaka production yokuthi uMax uma ngabe ekhuluma uyanhlanhlatha noma ukhuluma ngendlela mhlambe abakubiza ngokuthi kuwukuthuka isilo ukuhlambalaza bathi ukuhlambalaza uZulu mangabe ngibadonsa kahle mhlambe ke njoba sengichazile ke bobhuti nani bosisi abakhona la kuyipanel sisazobuye sibalanda abanye makudilika abanye ukuthi mhlambe lingakanani iphutha esayidini lami uma ngabe ngizokhuluma into vele ekhona la kwi social media futhi ekhona ngayo yonke indlela engiyaye ngiyikhulume ngayo ikhulunywa esidlangalaleni kwabe zindaba ebese ngiyithatha mina leyo nto ebese ngizofaka owami umbono kuyo ebese kube ngathi ngidelela noma ngithuka isizwe ngabe kuyiqiniso kangakanani lokho Zulu na ngizothatha ngokuthi ke nina bobhuti nosisi enikhona la ni representa bona obhuta abadala laba ebebekhona lapha enkulumweni mhlambe lingakanani iphutha nje nizothatha ke ngokudedelana bafethu abanye bavala ama-mic omunye mayesabeka umbono wakhe and umbono wakho mawubeka ama-minutes akho angadluli kwawu5 khona nabanye bezothola ithuba mhlambe nje u5 minutes ukuze ukwazi ukuphinde futhi ubuye uthole elinye ithuba lokuthi uphinde futhi uphefumule mhlambe nje masingaqala nje sehle nayo njalo bafethu ukuthi lingakanani iphutha lami mina njengoMax Makhanya ekukhulumeni kwami lezi ndaba lezi nanokuthi likhona yini lona iphutha ake siqale sidedele la ngezansi kwami nakho deleka la bengicela ukuphawula ake sithi Sanele uqala kahle mawuqala lapho then izobe seyihamba ngolayini ke emva kwaSanele uMzwayi emva kaMzwayi uyasembo ebese ikhuphukela kumfoka Gqibha and then ebese igudla lapha kumkabayi ize kumagolide awuphefumuleke bafu ngiyathemba ukuthi niyaphila bafethu no ngiyabona udaba lakho la mfoka Makhanya ukuthi lusematheni kwesinye isikhathi ukuphawula kwakho ubuye kuthanda ukulumela
kubuye kuthande kulumela nje alikho iphutha mawuzophawula but isikhathi kuhle futhi nangomuntu obuye uthi mawuphawula ngaye besikhumbule uphawula ngobani. Okay ke Sanele, sorry kancane ngiyaxolisa ukuphazamisa bhuti. Ngicela khona i-comment engiyithandile lapha yana ngithe kasisi usisi uceliwe Mdaweni. Uthi ke usisi uceliwe Mdaweni ningamvuni umuntu ebheda. Ngivumelana naye kusiceliwe laphana. Ngicela nje umuntu abe honest bakwethu. Uma ngibheda ngiyabheda, uma engabe engaliboni futhi ukubheda kwami akakuboni ukubheda kwami, ngicela ungavunwa. Kubeka ke bhuti. Oh ya. Ngoba bengisasho nje ngithi kwesinye isikhathi ukuthi mawuphawula emfowamakhanya kulumele yabo kube nenhlabathi kakhulu. Kwesinye isikhathi alikho iphutha mawuzophawula vele ngento esuke isabalisiwe isisobala yabo. Kodwa ke futhi kuhle phela nokuthi umuntu osuke uphawula ngaye sibuye sikhumbule ukuthi uba uyabona nje indlela uyawukhulume ngayo ngempilo iyayithanda ungazwakali. Angifuni ukuqamba amanga. Iyayithanda ungazwakali kanti isilo umuntu osesihlalweni isikhulu kwazi yabo. Umuntu osesihlalweni nje isikhulu so kuye kuthanda ukuthi kuye kube kubi kungathandeki. Akekho umuntu ongenawo amaphutha akhe kodwa futhi ke kuhle ukuthi mawuphawula ngomuntu ubuye ngathi uyamnika indawo yakhe ngoba kwesinye isikhathi uthanda ukusebenzisa amagama amabi kakhulu yabo nenhlamba futhi kube lula ukuthi uyikhiphe okubuye kube into uyithanda ukudonsela amanzi nomsele leyo. Ukuphawula kwami kuphelela lapho futhi engaphawula. Okay, ngiyabonga Trevor mfowethu. Amazwi akho ayezwakala, ngiyawamukela bhuti. Uthi ke most of the time ukuphawula kwami kuyalumela kunenhlabathi. Ya kunenhlabathi. Ukuphawula kwami mhlambe ke lokhu kwenhlamba mhlambe sothi ukuguqisa kancane ngoba vele ke uTikTok mina selonga uqala vele owami nje uTikTok uyinhlamba sukela nje ekuqaleni kwawo ngingakakhulumi nje ngeindaba mhlambe zesilo ngizenzela nje ama-video ami ngidala phela abantu vele content kimi leyo mhlambe sokuguqisa lokhu kwenhlamba ebese sibheka ukuphawula kwami ngesilo ukuthi kurongi na kurongi kuphi la kurongi khona emavidweni nami zikhona izinto engithi mangikhuluma zithintwe ezinye bayithintile obhuti laba abakhulumile lapha kwinhlaka production so awuyithathe emzwayi bhuti mangabe ubhuti mangabe usisi ngicela uyithathe lapho kuleyo level ukuthi kurongi ukuphawula kwami urongi kuyiphi level uma ngabe ngikhuluma into vele semehlweni abantu. Ake ngibingelele mfoka Makhanya, ngibingelele nepanel yonke, ngiphinde ngibingelele nje nabo mfoka Makhanya. Ngiyamuzwa uMageba laphana uSanele, kodwa nje mina okwami mfowethu kuncane kakhulu kufishane kakhulu. Mina uke wathi mawukhuluma la before uvule uyilokhungana uvulele thina esirequestayo ukuthi siphawule, wathi ufisa sengathi kungangena abantu abazophawula ngeqiniso nabaphusile emqondweni nabakhulile nangokomqondo nabazokunikeza i-advice right bengakuvuni. So ke vele mina ungena kwami la mfoka Makhanya bengena njengomuntu ofuna uku-advise ngendlela right. Mangithi mangifuna uku-advise ngendlela right ngifuna ukuthini? Ngifuna ukuthi mfowethu uma sikhuluma ngendaba yaseNdlunkulu sisuke sikhuluma ngomuzi kaZulu wonke. Uma sikhuluma ngesilo sisuke sikhuluma ngomuntu omkhulu kakhulu okuze kuthiwa ungangezwe lakhe, okusho ukuthi lowo muntu omkhulu
ngalendlela ukuthi awukwazi ukuthi ungakhuluma ngaye noma kanjani noma yinini ongena sicela sivalele imic ongena xolani sho eliqhubeke bhuti bese ke ebengifuna ukuveza okokuthi ke mfoko amakhanya so indaba zaseNdlunkulu ziyacoshelelwa futhi ke mina bengizothi kuwe bekufanele nje the moment uthola ukuthi kunesithangami ebesibanjiwe kwinhlaka production ukuxolisa ubungakwenza fine kodwa lo live esikuwo njengamanje ungasenaso isidingo wena ubusudinga ukuthi uthola abantu abazokuxhumanisa nonhlakama ukuthi awuxhumani naye uthola abantu abakhulu nabadala abazokwazi ukuthi bakusondeze endabeni yaseNdlunkulu uma ufuna ukuyi-address ngendlela eright ngike ngakuzwa ukuthi ke ngoba lezi zinto ubuzisho la einkundleni zokuxhumana nabo bekufanele bekuphendule la einkundleni zokuxhumana khumbula phela ukuthi indaba yaseNdlunkulu ngoba ngeke ngasho ukuthi indaba engakhulunywa noma yikuphi noma kanjani noma ubani so njengoba umdidiyelo wamabutho nje ebese kuvezile lokho ukuthi bayadinga ukubona baxoxe nawe mhlawumbe kube khona okunye okuchaza kangcono njengobusho ngicabanga ukuthi ke kulelo gaba bese kufanele uthathe istepisi sokukhombisa ukuthi iNdlunkulu uyayihlonipha njengobusho ukuthi uyayihlonipha futhi uyayifela usondele eduzane kube khona nawe la khona oyiphendulela khona ngendlela ekhombisa ukuthi iNdlunkulu uyayihlonipha engishola ukuthini mhlawumbe okunye okwenza ukuthi kuze kufike ekutheni kuze kusukume ngisho amabutho lolu daba address kuyikho lobekushiwo umfowethu uSanele ukuthi amagama kuyenzeka amagama akho mfoko kaMakhanya abe nenhlabathi kakhulu kangangokuthi mina mangibuka nje into zakho angivuli phambi kweingane uma kukhona ingane eduze kwami ngoba kuyaye kuphuma amagama aba nesisindo kakhulu uyabona so ke lithe lami ke mngani wami ubungathi mawuqeda lo live ufuna abantu ngempela abazoyithatha indaba yakho ngesinono bayisondeze kubantu abaqondene bayi-address ngendlela right ngoba vele ngoba isikhulunyiwe nje bayifaka ngisho esithangani seyindaba izohamba vele kufanele izifike ekutheni usondele eduze eNdlunkulu uphendule angazi noma ngiyezwakala ngicela ukuma lapho hayi kuyezwakala kakhulu mzwayi mfowethu umbono loyo mangiwubheka nje mangiwuhlola uphusile kakhulu and kuwumbono omuhle ngikucaphuna nje la khona mawuthi after iNdlunkulu I mean njalo akuyona iNdlunkulu bazibize ngabadidiyeli bamabutho after behlale phansi nenhlaka production nami mhlambe mangenza ngaleyo ndlela leyo ngicaphuna lapho nje ebhudi ngiphinde futhi ngikucaphune nala khona uveza laphana esayite kulokho okuvezwe ubhuti uSanele la bethi khona amazwi ami aba nenhlabathi kanti lezi indaba ziyacophelelwa ngiyakudonsa futhi lapho uyezwakala kakhulu ubhuti njengamanje nginjengengane encane efuna imbono ukuze bese ngiyazi ukuthi ngisuka la ngibheka ngakuphi ngoba angeke ngibaleke ngoba into ebengiyikhuluma esayidini lami bengingaliboni iphutha layo kodwa uma ngiboniswa iphutha layo ilona ke sekumele ngililungise bengeke ngize ngibaleke ngoba uma ngabe ngiyikhuluma lento njoba ngithi nje bengingaliboni iphutha layo umuntu obalekayo umuntu owenza into ngamabomu ebona iphutha njoba ngisho nje le ndaba njoba vele kade yahlala ko YouTube so iphutha layo bengingaliboni ake siqhubeke sizwe mhlawumbe eminye imbono zikhona izinto esophinde sithi ukuyiveza la ukuze abantu bonke babe aware ukuthi what is really going on awuyithathe lapho ungena manje usithembiso mfokaqopha
Yebo, sanibonani bhuti Makhanya nebandla nabodade. Ibambeke Sithembisi, ibambe kanjalo nje. Vala imic. Ngena mfoka Qopha. Awumfoka Qopha ke gadlule Mkabayi. Yebo sanibonani. Yebo sisi. Yebo ngibingelele kakhulu amakhosi asendlunkulu ngibingelela abantwana. Nesizwe nje sonke. Zazulu. Okay, nangu umfoka Qopha usefikile eMkabayi. Mfoka Qopha uzongena emva kwaMkabayi. Uzongena emva kwasisi uMkabayi mfoka Qopha, vala imic. Ngibingelele kakhulu isizwe sikaZulu nabatwana bonke basendlunkulu. Makhanya angazi ngithi kodwa okufanele ngoba ngiyakwazi ukufanele ngisho kodwa nje engifisa ukuthi ngoba usushilo wathi mhlambe nje sisi mawungathi ukushifta kancane lapho. Mhlambe mawungathi ukushifta kancane nje la ukhona uthola isport esiright esingenamsindo emva kwakho. Okay, inetwork nomsindo. Ukuthi ngoba usushilo ukuthi ucela ukwelulekwa. Angikubeke ngivele ngoba usuyicelela ukuthi ucela ukwelulekwa. Cha. Mfowethu amazwi akho awamahle. Uhle sibheke lokho ngicabanga ukuthi mhlawumbe ngiqala uyabona nje uma sikhuluma ngongangezwe lakhe ezasendlunkulu kazothiwa noma yikanjani. Manje siyazotha nje kodwa zisifanele. Ufakela ngayo mangabe ufaka umbono ohambisana nokuthi nje khona nje ngiqeda ukuyibuka ivideo yakho njengamanje la okhuluma khona ngokuthi umntana inkosi isibeletho sakhe angazi kanjani. Uyazi ibhlungu leyanto ngoba mina mangikubuka ngibuka umfowethu osemncane osakhula naye kodwa manje ukhuluma okunye mhlambe mawukhuluma uhleli nabanye abantu. Vala imic khule. Mhlambe uhleli la uhleli khona nihleli nijabule kuhletshwa nombani mhlambe nihleba nakhona kubantu angazi abantu. Sorry kancane Mkabayi. Khule vala imic. Yaqhubeka sisi. Kodwa ukuthi siwa impela khona ungenayo. Uyiphathe ngalendlela indlunkulu inyakafule ngendlela yokuthi kuze kube ngathi kwezinye izizwe ubukhosi bethu bubukeke ngendlela ebungasahloniphekile ngayo uma kunezwi noma ukukhona okubonayo ungakuphethe kahle. Ngicabanga ukuthi khona imigudu neplatform ayisiplatform enganyokofula indlunkulu ngalendlela inhlamba oyikhiphayo iyabona nje ukumthatha isilo usithathe usifake ngaphansi. Uya understand leyo nto leyo ungangeze bakhe umthatha umfaka endaweni engafanele noma ngabe ubona engathi thaka akumfanele. Loya muntu wamathonga ithonga siphila phansi komhlaba la okusuka ubukhosi bungesinto yethu yamanje thina simodele. Kusuka kudala kukhona ithonga kukhona khona imigudu nemigudu ebengicabanga uma kunendlela ukuthi awuzizwa kahle kule platform yasendlunkulu bekufanele mhlambe kube nendlela hayi inhlabathi mfowethu iyalumela umlomo wakhe umuhle impela angifuni ukuqamba manga awumuhle inhlonipho iza kuqala ubantu isikakhulu esizweni sethu noma ngabe kungathiwa siphethe kanjani inhlamba yakho bengenandaba nayo uyithukela mhlawumbe ku-TikTok uyifunela ukutrenda but uyabona mayisiya endlunkulu angifuni ukuqamba manga ngalimala emoyeni ngalimala kakhulu iyabulala ngisho omunye umuntu uma eyilalela ingane endlini ayizwa ukuthi kwenzakalani kanti yini inkosi
angazi ngiyachaza ngathi kodwa nje ifikisa ukuthi ngiyacela mina mfowethu i-advice engakupha yona awuzehlise uhambe eNdlunkulu ucela ukupheleza uqala ngoba ngeke usayiyele eNdlunkulu wedwa njengamanje ngicabanga ukuthi khona ucela uxolo ukuthi ucela kuphelezele uye eNdlunkulu uyoxolisa esizweni sakwaZulu ngendlela okhulume ngayo ngoba ngeke siqamba mangasithi ukhulume kahle sikubibiyele awukhulumanga kahle okwakho nje advice kupha yona ukuthi awucele inkosi yakho nenduna yakhe oyakhele ukuthi ucela uqale kubona ucela uxolo ukuqala ngoba uma ungakayiceli kwayona uyithele ngehlazi inkosi oyakhele awukuyicele ukuthi ucela uxolo bese ihambe yokucelela uxolo eNdlunkulu uyiphelezela uyocela uxolo eNdlunkulu ngoba ngeke futhi uyoyikhulekela eNdlunkulu ngoxolo ngicabanga ukuthi kufanele ukukhosi kuqala obuzohamba nokukhulekisa eNdlunkulu ukucela uxolo amen. Ngiyakuzwa wemadladla lapho kwi-comment section mawuthi ngikwenza i-moderate inkinga ngazi kwenziwa kanjani ngazi ukuthi kuchofwa phi lana mawufuna ukwenza umuntu i-moderator ngazi lutho nje okay sisumkabayi ngiyakuzwa sisi ngiyathobeka kakhulu emazwini akho avuthiwe amazwi akho sisi kodwa ke mhlambe before siye kumfowethu uMagolide ake ngiqale ngicheke lana sisumkabayi ukuthi uaware yini ngiyakuzwa ungaphatheki kahle kwakho ngiyakuzwa futhi ukuthinteka kwakho njengabo ke mhlambe abanye abathintekayo kodwa ake ngiqale ngicheke la sisumkabayi ukuthi uaware yini ukuthi indaba lezi engiye ngizikhulume zinjengoba zinjalo emavidweni aseNdlunkulu asaphakile nje ko YouTube uaware yini noma ngongenzeka ukuthi into ekuthusa kakhulu ukuthi le indaba uzizwa seyikhulunywa yimina ungazi ukuthi ngizithathaphi uaware yini ukuthi vele ayikho nje into engiyikhulumayo ongeke ukwazi ukuyithola lapha ku YouTube ubuke iNdlunkulu yona izikhulumela yonke lento uaware yini ngaloko sisi ngibonge futhi ithuba lesibili Makhanya udaba lwaseNdlunkulu Makhanya ukuba ku YouTube sizokhumbula ukuthi isihlalo sisembangweni ngeke sikubalekele ukuthi noma yini engavela ekhulunywayo kuma YouTube nani singayilindela ukuthi iqhamuke ngoba isihlalo sisembangweni kodwa uma kuza kumi nawe thina singasibanga isihlalo angicabanga ukuthi kuyasithinta ukuthi siziphawule ngoba osuke efaka into embi uyise ngicabanga ukuthi uma uzokhumbula ihlazo likababa wakho mangaya ngokuthi ubona ihlazo kufanele kube uwena ogqibayo ngicabanga ukuthi labo babona bededela izinto ezimbi ngesihlalo ilabo abasembangweni nesihlalo ushuthi wena mawuqonda ushuthi nawe ngabe uyingxenye yombango kanye nesihlalo usesayidini labalwa nesihlalo kodwa mawuphawula wena njengokuthi ufuna ukubonisa iNdlunkulu ngingakuzwa mina kodwa lezi ndaba eziki YouTube izihambisana nabantu abasembangweni nesihlalo esingangeneke thina ngoba asikwazi ukulwa impi yesihlalo kodwa uma kuthi uyabekwa futhi omunye esihlalweni siyophinde simeseke njengozulu sithi bayede kodwa lo sesihlalweni njengamanje indlula mithi uyena ubayede lapho mina ngikholwa izinto ezikhulunywayo ngingavuka kusasa nami umfowethu Max ngithi ngikhuleliswe ubayede umntwana kusho ukuthi wena kuzoba into ozoyithatha le uyisaphaze la ku social media ukhulume ngayo ukuthi niyambona ubayede wenu usezalisenye intombazane ngapha kwesinye isidodwe sangapha enkandla iyona into ozosebenza ngayo no akuzukusebenza kanjalo kodwa abavukela umbuso kaZulu vele bakhona futhi izinto ezinjalo uzoyithola ku social media kodwa wena manga ufuna uba umuntu uzoyiqhelelanisa nazo umuntu azisayinele yena ukuthi uyangena lapho wena ukhomba ukuthi ulwa naso isihlalo sikaZulu sikhombe ngejozi kanye nabo laba baku YouTube awukho umbono wakho la owakha khona sona kepha uyasihlasela kwasona uqobo
ukube wena ihlalo sikaZulu uveza izinto mhlambe njengezindaba uthi ngithole lokhu ku YouTube sikuboneke it's fine ungakufakela amazwi nawe njengomuntu okwazi kahle ngabe ngiya understand manje wena ukukhuluma as if nawe une show yakho konke as much mangakhuluma ngevideo le yesibeletho somntwana waseSwazini uMatofu uMandlamini as if into ngempela ongayimela angeke ngikhulume kakade ukuthi bithini kodwa ufuna uyiqonda indaba engathi usuyahlasela akuseyiyo nje into evela kube mina ngizobona ivideo yakho njengoMakhanya kade ukhuluma la nami bese ngenze eyami ngoba nakho ngibona uMakhanya ekhuluma ku TikTok bese nami ngiyohlasela njengawe ngeke size sikwazi ukwakha masingenza kanjalo. Okay, hayi kuyezwakala siyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu umbono wakho wamukelekile. But Makolito. Sanibona bafowethu. Cha, weMakhanya. Ake nguvezele nje lokho mfowethu. Ngiqale ngibonge nje ukuthi usubuyile wazoxolisa kwi social media obubhede kuyona. Uma ufuna ukwakhiwa ke mfowethu akufanele sikunabukilise futhi into okufanele uyazi Makhanya akuyo yonke into edinga ukuthi wena uzoyiphawula kunezinto okufanele nawe ukuyilalele bese uthula nje uyibuke ubuke isiphetho sazo zizophelela kuphi. So iphutha lakho nje mfowethu elikhulu Makhanya ileli lokungahloniphi isilo noma ukuhlonipha amabutho amagama akho mfowethu anenhlamba kanti umuntu omkhulu loya ophethe ngisho wena okufanele wena umkhothamele kodwa wena ubukeka ungamboni nokuthi ubani ubukeka wena umbone efana nathi efana nabanye kanjani na wena uthatha izinto ku social media ngoba nginesiqiniseko sokuthi izinto osukukhuluma ngazo usuke wena ungekho khona kodwa wena uyithatha seyiveziwe bese wena ubuzoyihlaziyela abantu la kanti wena unabantu abakulandelayo wena abakholelwayo futhi kuwe. Inkinga ke lento ka social media weMakhanya ngoba sinele sibe nabantu abakholelwa kuthina bese sigcina sikhulume noma yini njengoba unabantu abakulandelayo yonke into oyikhulumayo bahlale beyithamele beyilalela bahlale bebona ukuthi into oyikhulumayo njoba bekulandela i-right. So mina mfowethu ngizoba mfishane into engingaku-advise ngayo ngoba iphutha lakho uyavuma ukuthi uyalibona ukuba ubungaliboni bengeke mfowethu ungene ngiphawula but into engizokutshela yona njengamanje okufanele uyenze udaba njoba seluka nje usuwumuntu odingakalayo hamba mfowethu uye enduneni yakho ephethe wena uyoyilahla khona ufike uxolise ngaleyo ndlela ozokhuluma ngayo induni izokuhlanganisa nenkosi yakho ungayi kubantu abagcwelela ku TikTok uthi abayokusiza ngaleyo nto ayizokusebenzela leyo nto iya enduneni yakho ekuphethe usuke enduneni yakho ekuphethe induna yakho ikuhambise enkosini uzofika uthole khona before uyihambise wena mawukuthi uyahambisa ngoba ngikubona kuzokulekelela kakhulu ukuthi uye enduneni ephethe wena bese iye enkosini nawe bazobe sebekutshela inqobomgomo okufanele ukuthi yenzeke nakibo futhi uphinde uyilahle nje obuyilahle. Hayi mina so rancane mina Magolide ngizalwa khona vele ebukhosini ngizalwa so indaba yami ilula kakhulu ifast Makhanya kodwa ukuze izohlonipheka ibe nesiqi because kwanduna yakho ngiyacabanga ukuthi iyaphoxeka ngalokho okwenzayo so ukuze nayo uzoyinika indawo yayo ungayiqi qala kiyo bese uye enkosini bese ngibuya kulena ke Makhanya yalo life okhona njengamanje ayisenaso Makhanya isidingo le ukuthi ibukezwe la nokuthi ikhulunywe la usabukeka umuntu osaqhubeka nakho ukubadelela. Mina ngokwami bengathi Makhanya ngowami umbono angilawuli abantu Makhanya nawe angilawuli kodwa bengathi mina ngoba usurecordiwe vele ulife uyarecord bengathi mina mfowethu ivale manje maqedwe ukuphawula labafowethu ingazigcine
irecord igcina siba nezimpendulo ngoba asizukhuluma ngendlela mhlawumbe elekelela wena sonke khona omunye ozofuna ukusupporta wena ugcine wena usukhipha amanye amagama ngenxa ukuthi usuthola omunye umuntu osohlangothini lakho kanti abantu bekufanele ubahloniphe. Ilapho nje emakhanya mfowethu sengidedela abanye bhuti ngiyabonga. Yazi wangikhumbuza ukuthi angiphinde ngenze i-disclaimer yenhloso yalo live. Njengoba bengiyenzile nje i-disclaimer naphambilini ukuthi inhloso yalo live imina uMax Makhanya ozoxoxisana nesizwe ngizocinga imibono yesizwe ukuthi iyiphi direction engilungele njengamanje after ukufinyelela komyalezo uvela lapha yana kobhuti abadala abazibize ngabadidiyeli bamabutho. Ulive inhloso yalo live is all about ukuzocinga imibono ngizofuna ukuboniswa ukuthi iphutha Makhanya likhona futhi likhulu nanti ungalilungisa kanje. Ngenze sure ukuthi ngiyayenza lo disclaimer ukuze naba urecordayo live ufike ngalendlela le ulive vele ongayo nakubantu la uzofika khona ukuthi ulive uMax eyicelela nje imbono kubantu and then before athathe isinqumo noma isinyathelo. Yabona ngafundiswa ke mina kwelakithi ukuthi ungasithathi isinqumo ungasithathi isinqumo ungacabanganga. Lo live unjengami ngicabanga before ngithathe isinqumo engizosithatha. So nina ninjengabantu abangicabangisayo ukuthi na i-direction Max okumele uyithathe ezolungisa yonke lento. So ngiyabonga kakhulu mfowethu Magolide, umbono wakho wamukelekile kakhulu futhi sowusebenzisa. Ya weMakhanya bhuti sengihamba ayikho into ezokulekelela kulento ngaphandle kokuthi wena uhambe uyenduneni yakho uyoyilahla kiyokuqala induna yakho ixhumanise nenkosi. Angeke mfowethu kube nomunye umuntu ongahamba nawe eye lapha elaleleke. Uzofika vele ujikisa ubuyiselwe emuva uyoqala la kufanele uqale khona bhuti. Siyabonga kakhulu bhuti. BGM yebo asibingelele odadewethu sibingelele nabafowethu kwipanel sibingelele nethamele khona lapha kuma comment angengize ngibe mude kakhulu mfowethu Makhanya udaba lukhulu kakhulu ngazi ukuthi bani osiphazamisayo ngazi noma inkosi yaseGoli ubani ongayivala Tumsanzulu vala imic bhuti. Sawubona baba kunjani? Vala imic usaphawula uBGM uzophawula. Yebo sawubona baba kunjani? Cela usivalele imic baba. Okay, siqhubeke udaba solukhulu kakhulu mfowethu kodwa udaba noma ningalikhulu kakhulu kangaka asingakuthathe liphezulu futhi singakuthathe ngamaphaphu kuwena nje Max. Yebo sawubona baba. Eish Kumsakanye. So ngoba lukanjena udaba mfowethu awamakhanya ngiyakuzwa ukuthi vele usuka khona ebukhosini so buqinisile ukuthi ngoba usuka ebukhosini okwakho kulula kakhulu ngoba kulula kunjalo ngicabanga ukuthi uyazi imigudu okumele uyithathe kusukela la kuya phambili okunye okumele sikwazi ukuthi wathinta isihlalo sikaZulu usivalela abakudimani noma ubakhiphe laba ngathi banomsindo
uyayazi imigudo bhuti ekulungele kusukela la ukuthi yona yipho kumele uyithathe nanokuthi abantu ebazokubonisa abantu kumele bakuphelezele babe umlomo wakho phambili bayazi imigudo okumele bayenze kulesimo esikusukile manje ulife lona usushilo ukuthi isizathu sawo kuyini okungento ngesisiphikise njengamanje sesikuwo sinjalo mina ngizocela kuwena bakhona abafuthi basazofika kuwena ebayintatheli kulesimo sinjengamanje bakhona abafuthi basazofika kuwena ebayintatheli bengizocela mina ukuthi labo bafuthi bazofika bayintatheli bafika ngalesimo kuwena ukuthi bafuna ukuthi ukhulume amanye amagama uphindisele endlini ukuthi uyaxolisa engathi uselahlekileke uBGM engathi uselahlekile asazi noma inetwork yini ake siye lapha kusisi uNokuphi ubani ongene eqala uXolani ya asiqale kubhuti uXolani lapha. Okay, ngiyabingelela la kubafethu bonke ngibingelele nakuwe emakhaya. Ngizophawula bhuti ngoba nguzwe mina ngulalele usakhuluma wedwa ke kungakafaki ipanel ngilalele usho ukuthi ufisa ukuthi kuboniswe wena maqondana nalesimo lesi esesenzekile. Engizokuveza mina mfowethu umbono noma abafowethu ukuphawula sebekuvezile ukuthi kuyokusiza ukuthi uhambe uyilahla lokusuqalile ukuvela ukuthi uyaxolisa and uyalibona iphutha elenzekile kuleso sonke lesimo. Mina ngibona ukuthi vele kuyokusiza lokho ebese ngithi kuwena enye yezinto yokusiza ukuze nje ngoba khona kulezi zinto zokuba content wathi ukuzo lezi zinto lezi ezocreate ama content. Ishaya baniki network ishaya mina noma ishaya yena uXolani ishaya ngakuwe mfowethu ngakini bisase right mfowethu ngiyezwakala awezwakala bhuti. Okay bengifuna ukuthi ke mina into engingayisho weMax ukuthi mfowethu kuyokusiza ukuthi nanoma kungasesilo lolu daba lolu uma lolu selidlulile usifundisa ukuthi nanoma isiphi istory noma yiphi into ekhulunywayo usheshe ukizwa kodwa uphuza ukuphendula ngoba ezinye zezinto zinakho ukulinda omunye umuntu nje ukuthi aphawule bese zisale ngaye ngoba noma wena ungakhotha uthi wena lezi zinto wayithatha ku YouTube akusizi ngoba amagama wa-ede kuzona anenhlabathi okuwukuthi uma singabheka kuwo futhi uYouTube singathola ukuthi indlula mitha ayikazi iphendule ngalezi zinto ezikhulunywa lapha so ngoba yona iyazi mhlawumbe ukuthi abantwana bomuntu bayaxolelana noma umndeni mawuxabene uyaxolelana yabona so ayikaze yona iphendule kodwa wena uthole sewuphendula noma uyithole sewukhuluma mina ngelincane nje noma ngamazwi ami engawasho ukuthi akukho lathi nesingakuvuna khona sithi wenze kahle qhubeka nendlela eright yokuthi uyithobe utholo ngabacela beyokulungisela lesi simo noma bazokuphelezela ukwazi ukuyolungisa lesi simo icontent ingabi ngokuthuka abantu abadala uyibheke nemizi futhi ongayithuka ngoba akusiyo yonke imizi ongayithuka kuthuleke eminye imizi moyithuka akuthuleki nabanye abantu abakhulile kunawe uma bathuka angeke kuze kufane so nemizi ayifana isoze yafana lana nje awenzanga kahle okwangempela mfowethu hamba usilungise lesi simo ungazi ulinde kuze kushaya isikhathi eside noma kuhamba isikhathi ngoba ukuhamba kwesikhathi sizolokhu escalate ukhona omunye ozothatha wona lo live ayobhala abhale ngezinto esiyikhulume khona la mina nami ngiyavumelana noMagolito bekade ekhuluma la ukuthi kuyosiza nakho ukuthi nalo live ungathathi isikhathi mhlawumbe usheshe uvale ngoba bakhona abanye bazongena la bekhuluma amagama azothi kuwena mhlawumbe bayakuvuna bethi hayi ayilimeze etsheni basho noma imapha amazwi mina ngizothi kuwena mfowethu ungathathi isikhathi eside nakuwo lo live thina lezi luleko sonke sisakunika zona ezokuthi
thola abantu ozobacela bekuphelezele bangakuvuna indawo bafike baveza inhliziyo yakho uma uyisola ngempela kuvela ukuthi uyayisola umuntu ke ngesizulu kuthiwa akashaywa mayiselele phansi so uma kuukuthi nawe uyakwazi lokho lala phansi mfowethu ucela abantu abadala bekuphelezele ngoba ukuqhubeka nokuba khona la ko live ulokhu ukhuluma lesi simo akumnandanga nakhona kubantu abadala labo kukhulunywe ngabo kwasetshenziswa amagama anenhlabathi kwalimala bona akumnandanga that's why uma ukhuluma ngesihlala uthinta sona kuphela uthinta nabantu abasingamele noma abasithamele leso sihlalo so mina ngizothi mfowethu vele sekukhulumekile baningi abaphawulile asingayiqhubini lento yekudeni lungisa nje indlela ukuthi wena uthola abantu abadala ubacela kube yiba bakuhlelela usuku thina sikufisela inhlanhla ngoba uyakwazi ukubona ukuthi awenzanga kahle uyavuma futhi nokuboniswa ama mfowethu ulungise lento engathi singakubona ngelinye ilanga sekuhambe kahle nathi siyokunxusela sokukhulekisa ukuthi ngathi kungahamba kahle ubese uyashintsha ube umuntu ozoba ngcono emveni kwalesi simo ungabuyi ufane nakuqala umuntu akafunde ngamaphutha bakhona abantu abangafundanga ngamaphutha abo kodwa wena sicela ukuthi ufunde ngephutha lakho ukuze emaphutheni akho nabanye kube uwobatshela ukuthi nami nganginje ngani kodwa ngashintsha ngingaphela lapho mfethu Sanibonani. Ninjani sizositana Mageba. Max uyahlupha wena futhi uyadelela. Yabo ubu right. Siyabonga kakhulu ubu right usashumayela. Siyabonga kakhulu ubaluleki. Siyabonga no shower network bafethu. Ngicela ningiconfirmele lapho. Ngenqa awusinginayo ngena ngokunqamuka ungabe inetwork ishaya bani ishaya mina ayishaya wena Max uyahlupha wena kahle nje ngena sisinokuphila indaba zakho Max azikho right futhi inkinga yakho yabona bengathi abantu uxolisa angeke uzuxolisa ngoba vele next month uzophinde futhi usho into efanayo so uxolisa kwakho nokungaxolisi nangibona kufana ngoba wena udinga wena ukuthi nje nokuphila ngena ngiyakhuluma awungizwa so wena Max uma ukuthi uzoshintsha uyeke ukudelela abantu abadala kunawe ungaba right futhi indlela yakho ubusuyithatha yokukhuluma ngeBhayibheli ubusu right bese sikusupporta thina ukuthi nango umakhanya wangampela manje le yakho inkinga ukuthi wena ungathi webuke ngazi uya recruit abantu ngoba uchemile la ucheme khona and abantu esukudelela bona badala kunawe ekubadeleleni kwabo nenhlamba yakho futhi inkulu ekubeni ube nenhlamba enkulu zonke lezi zinto sokuyikhuluma zilapha ku social media zikhona vele ku YouTube zimbali izinto ezintsha kulezi zinto sokuzisho lapha na uZulu singamblema njengokuthi why uthatha indaba zangaphakathi ezengunundu uyibeka ngaphandle uwazi kahle ukuthi zonke ezinye izinto lezi abantu bazoba namaside kodwa wena Max nje mina ngusisi wakho ngiyazi uyangilalela hamba uvula isonto ushumayele ube right uyeke indaba zakaZulu uphume nje ebukhosini ube umfundisi emakhaya ngoba uyazazi ukuthi yakwazi ukushumayela so nje mina ngiyakutshela ngudadilo omdala hamba uye esontweni uphume nje endabeni zakaZulu uma ungaba right nje lapho ungakhula nje ube mdala futhi ayikho into engakonzakaleli emhlabeni wena nje hamba uyoshumayela yabo eBhayibhelini uright impela uphume nje kwaZulu uphume ngazo si nje awukaze wabona lutho usonte ushumayele iphele lapha indaba yakho yebo but Max cha ngiyabonga siswami ngiyabonga kakhulu sengizoshumayela ivangeli ke manje ngempela futhi nami yazi ngeke ngayicabanga lento siswami ukuthi no engathi icontent yami iyo le engibangela amazondo mhlambe mangake
ngivale le content lena engibe nje imina ngibe yimina nje sibameme futhi nabantu namhlanje akulalwa laphana kuyibhikisha account lapho yini ibhikisha 2 akulalwa namhlanje Shumayela usonke uphume endabeni zakaZulu vele angeke uzenze lutho ayihlangene nawe usonke nje ushumayele kuthina sizoya kolalela indaba zakho ngiyazi vele ukuthi mawe ngikhuluma la uzokhona ukungilalela ngoba angeke ngiyise wena nje kuphela ushumayele kuphela ukhohle ukuthuka abantu ukhohle indaba zemizi yabantu engahlangene nawe sizokusupporta muvula isonto sizoza sizonikela uyeke ukuthunga ukuthi uthuka abantu kuphelele nje lapho mate. Okay siyabonga ubani usithembiso noma unkosi yaba yebo uqinisile futhi Makhanya sikulandela kakhulu futhi siyakuhlonipha umsebenzi wakho kodwa bamakhanya futhi uxolise nje mina ngelami yamafiphi bengajabula udlabu wenze enye ivideo nje ngiyakhona khona la ku social media oyenza ivideo yokuxolisa uyithobe Max thina yabo nje ebusuku siyakulalela wonke iBhayibheli akekho umuntu owazi iBhayibheli njengawe akekho umuntu owazi iBhayibheli njengawe Max bengizocela nje ukuthi noma athi uqala noma isonto sophinde sikulandele futhi ngiyakhona ngendlela nje oyiyo Max esonto Max uphiwe kulento Max bengicela nje ukuthi Max njoba uyithoba mfowethu yazi into enhle kabi uthi wehlele ngezansi mfowethu indlela yakho uthi nje uyithobe uphinde ushaya icontent yakho uxolise noma sokuphelezela labakuphelezela kodwa ngiyakhona ngoba isocial media isheshe ithatha into ihambise lapho efanele khona ngiyabonga siyabonga kakhulu enkosi yababhemi ngena inkosi yamabhele thatha lapho hayi umuntu akabonga man abonge nje ukucosha lelithuba bingelele kwepanel bingelele nakuwe Mpoka Makhanya cha mina mfowethu bengifisa ukuzokubingelela nje ngamazwi ahlakaniphileyo athi umuntu olulekwa kaningi ayenza intamo yakhe ibelikhulu ofohlozwa masinyane engabikho kusini nginalo nje uvalo Mpoka Makhanya icontent yakho bengiyilandela kakhulu kodwa kukhona la engahamba khona ngahamba ngafika ngabona nje ukuthi hayi engathi ayisangifaneleke le kodwa ke ukube umuntu engathiwa buyisifundisi bengingathi uyilesi sifundiso esingafundisekile Mpoka Makhanya ngiyakuzwa lo ubala ukuthi wena ukhulele ebukhosini hayi kodwa kuwena anguboni umehluko phakathi kokhulele umuntu okhulele ebukhosini nomuntu untuwo njengami ungakhulelanga ebukhosini futhi kulokho sokuqalile ukukhuluma angikuzwa la khona ukuvuma kahle hle ukuthi ngabe uyalibona iphutha kukhona ukuyisola kulento noma kwenziwa ukuthi ngoba sekuze kwenzeka ngendlela okwenzeke ngayo mina bengathi Mpoka Makhanya vele uqhubeka ume nje la kade ume khona mhlambe uyazi wena uthi yini ebiqalise lento wamaze sizofika thina sesizokushintsha isihambe oxolisa hayi angazi impela ukuthi sithi ixoliselana ngoba phela uma ukuthi into wrong wena uyiboni wena mana nje kulokho obumkukho esingazi ukuthi ubume ngakho uthi uthembeni kodwa nje lokho ebengifisa ukusho mina bye Mpoka Max asazi sodibana bye siyabonga mfowethu umbono wakho na uzwakele asazi noma sowusebenzisa yini kodwa wona uzwakele sisithandeka sisithandeko ngena Ngcobo yebo yebo Ngcobo awu angilahla hayi silalele wena sisi mina angimdala ngokwanele mhlawumbe for le nkulumo ngimzwile usisi ngicabanga ukuthi usisi uMkabayi okhulume ngokuthi indaba zaseNdlunkulu azikhulunywa isinoma kanjani futhi azothiwa noma ubani nanoma kube siyazotha manje akusifanele kwazwile lawo mazwi akhe ngase ngifunda ke nami ngoba ibithanda ukungidida vele lento ukuthi ezingafanele ukufika endlebeni zethu zafika kanjani kwi social media and
bithanda ukungidida mama lapho kodwa ke uma eseyichaza ukuthi azothiwa uNombani azikhulunywa isiNomi kanjani ofuthi ke i-social media ke sikuyona sibaningi sikuyona sisonke futhi nabancane nabadala bakhona kuyona angeke saba sendaweni yokugxeka noma yokufundisa indlunkulu ukuthi nayo kumele iziphathe kanjani kodwa ngingathi nje mina iphutha ke kushuthi lika Max mhlambe lento le eshiwo usisi uMkabayi mhlambe naye ithe ukumeqa njengoba nami bithe ukungeqale ukuthi azikhulunywa unoma ubani azikhulunywa isiNomi kanjani ngoba enye into futhi enginayo emqondweni yami ukuthi izindaba zasendlunkulu njengoba sikhona singamaZulu amancane namadala kwenzekile zafika endlebeni zethu umuntu nomuntu bekuba khona la ka commenta khona aveza umbono wakhe kodwa ke mhlawumbe iphutha elikhulu kuMax ukuthi uzikhulume ekwi public figure waveza umbono wakhe wawuvezela abantu abaningi nanokuthi ke nenhlamba ke singagxeka lokho ukuthi kusuke wathi mayeveza umbono wakhe kanti vele umuntu ojwayele ukuthi asebenzise inhlamba ezintweni eziningi akazishoyo so mhlambe into engabaluleka ke njengamanje ukuthi thina sonke abangango Max nabangaphansi ka Max sifunde ke ukuthi kunezinto ezingathi noma ziku social media zingasidingi ke mhlambe ngaleyo ndlela uma futhi ikhona indlela mhlambe kuyomela ukuthi ukuze leli iphutha elinje ligcine ngoMax kungaba kuhle uma abaluleki bendlunkulu bengake bencede nangokuthi zisuswe kwi social media ngoba sisazozibona and sisazophazama mhlambe Uncommente lapha injani network commentani lapha injani network yami ukuze ngibonze yami network ebhedayo noma ekasisithandeka kodwa yena usisithandeka siyamuzwa asazi noma usaqhubeka yena usisithandeka noma useqedile bengakaqedi kodwa ngicela ukuphetha ngelokuthi nje hayi Max mina ngingaka-advise ukuthi uma igama selime ngawe kanje sekuvela kanje ngingasho nami ngithi hayi kuyavela ukuthi uphazamile so yenza izinto ngendlela okululekwa ukuthi wenze ngayo ukulungisa lesi simo esesisele kuwe okungasabalulekanga ukuthi owayeyipostile ngubani ko YouTube nakuphi uyabo mhlambe futhi lokho kwenziwe ukuthi uthema uveza umbono wakho kwaba khona izinto edayo mhlambe kube wayiveza injalo kuphela mhlambe bingeke ime ngawe biyosala ngalo owayiposte eqaleni ku YouTube ngiyabonga by the way ke sekuzongena nangu uNgcobo lapha Ngcobo ukhona siyabonga kakhulu sisithandeka mfowethu umbono wakho muhle kakhulu ngicabuna nje lapha mawuthi awuyizwa kahle la uzovela khona ukuthi indaba zasendlunkulu kukhona kumele bangayikhulumi kodwa zibe zilethwa kubo zibe zigcwele kubo emafonini ku YouTube wabo emafonini abo ebese kuthiwa kumele bangayikhulumi zilethelwane kanti indaba engafanele ikhulunywe zilethelwane emadlebeni anombani uma kanti akusinombani okumele azikhulume ngiyakuzwa khuphuka lapho sisithandeka man awu zilethelwane emadlebeni kanombani indaba uma kanti bengamelanga zikhulunywe inombani nanenye ke nje idisclaimer ukuthi uma usuwalalelile wonke amavidiyo lapha nasendlunkulu uzobona ukuthi by the way uMax ayikho into ayedile lapha akukho nje akwenezelile ngikhuluma njoba kunjalo nje mawusuwalalelile lawa amavidiyo ukube bengingathola nje opportunity ukuthi ngiwalethe la amavidiyo engisuke ngikhuluma phezulu kwawo ungawabona nawe ukuthi ayikho into engiyi-edile angi-edanga lutho lapha yonke le nto ngiyicaphuna njengoba injalo ebese mina-ke ngiyiletha ku-TikTok lapha yaku-YouTube kuleli page elibizwa ngenqokonqoko Prince Nqokonqoko ila uyithola khona zonke ake sizwe ukuthi uthini uNgcobo
Amakhanya uyaphila. Siyaphila bhuti. Hayi ngiyaphila nami bhuti. Ngizoba mfushane nje. Hayi mina bengizothi umbono wami nje noma ukubhekisa kwami ake ubhekane futhi nalo ludaba lolu oselibekiwe ithebeni lokuthi uyadingeka lapha ya mhlambe ke ukuyoyichaza ukuthi okwenzayo ukwenziswa yini no inkulumo zakho lezo oyikhulumayo mhlambe zibheke endlunkulu ufike uyikhulunyiswa yini uchaza nje ngendlela ozochaza ngayo uxolise futhi makuxoliseka kodwa ke ebese ngizocela kuwe mina mfaka amakhanya ukuthi mase silidlulile lonke lolu daba lolu hayi bekungakuhle mfowethu ukuthi uvele nje uphume kulezi indaba zokuthi nje kube nombono noma nokuphawula ozokwenza ngezindaba zasendlunkulu ngoba uyabona ukuthi manje usubhekwe kakhulu usukwi spotlight uyayibona leyo nto leyo so uyikho nje ukuthi uvele ungabe nje usenza video noma nje ubeka umbono ozofaka indaba zasendlunkulu ngoba manje leyo nto futhi uyabona ukuthi izophinda idonsele amanye amanzi ngomselo uyayibona leyo nto leyo into nje wena mfaka amakhanya engithema ngiyibuka kuwena ogudi ngayo umuntu wena one information ngiyacabanga ukuthi umuntu okhonza ukufunda incwadi ngabe incwadi amaphepha nanani une information eningi othi mangabe abantu ngisazwakala Ngiyabonga kakhulu ngisazwakala ngiyabonga kakhulu Ngobo mfowethu i-network ikushaya kakhulu ikushaya nje kakhulu siyabonga kakhulu mfowethu umbono wakho usuzwile ake sisike lijikayo ke kuyo yonke imbono abantu abayivezile la before sivale bobhuti bosisi Zulu omhlophe ondlela Zulu kamalandela bathe kuye kuthiwe Zulu omnyama ondlela zimhlophe ngifuna ukuthi na mhlambe kuyomele izazi magama keze sichazele ukuthi lisho ukuthini esiZulwini nje sakithi lisho ukuthini igama elithi ifela bukhosi nokuthi wonjani umuntu obizwa ngefela bukhosi mhlambe abantu abazi kahle umlando kuyomele ke basichazele lelo gama lelo ngoba kwezinye izinto thina siyaye sizikhulume ngokufunda ukuthi sazi isilungu ebese sikhohlwa ukuthi kwesinye isikhathi isilungu siyaphambana nesiZulu kunezinto ezibukeka ziyiphutha mawuyibheka ngehlo lasesilungwini kodwa mawungena deep esintwini uthola ukuthi ziyisintu nje akusiyinto entsha thola ukuthi izinto ezindala nje ezinamagama futhi aqondene nazo kwaZulu uyabona lokhu ke sengikusho nje eceleni bafowethu sengikusho nje eceleni ngiyabonga kakhulu imibono yonke ngiyithathile kodwa futhi enye into bakwethu engibhekayo la ngoba angitholanga kahle ukuthi ubani ongifunayo ngigcine ngingatholanga lapho ngigcine ngingatholanga ngicela ungifonele after 5 minutes kancane nje ngicela ungifonele after 5 minutes danke ngigcine ngingatholanga ukuthi ubani kahle kahle ongifunayo ilapho la ngizwile mama bethi obhuti nosisi kumele ngihambe ngithatha induna noma ngithatha inkosi ngihambe siye lapha ya angazi ukuthi siye kuphi ngoba akuveli ukuthi ngibizwa ubani noma ngibizwa isilo
noma ngibizwa yinduna zingibizela kuphi, noma ngibizwa abadidiyeli bahlala phi la bengibizela khona. Makuthiwa nje kusasa ngiyavuka ngithi njengamanje ngiyasabela, ngiyabizwa, ngiyasabela, sengiyakhona ke ngizothi ngiyaphi kubani. Akugcine ngingavelanga wena Zulu, ugcine ngingavela mhlambe okutholile lokho ukuthi uMax Makhanya njengoba kuthiwa uyafuneka nje. Ufuna ubani? Ukuphi lo muntu ongifunayo? Ungifunela kuphi? Uyabona, kugcine ngingavelanga lokuthi ubani ongifunayo, ngoba phela uma ngifunwa inkosi yakithi kaMakhanya bekumele kucace ukuthi inkosi yakubiza. Uma ngibizwa isilo esihlele esihlalweni bekumele kucace ukuthi isilo Makhanya siyakubiza. Nakhona isilo masingibiza kuba nosuku, ngoba isilo phela sine schedule, sibhizi, asihlezi si-available. Kuba nosuku nesikhathi ukuthi mfoka Makhanya njengoba seza kwi-social media nje, yingoba indlula mithi iyakubiza ngoyelanga elukuthi. Ebese ngiyakwazi-ke nami ukuhlanganisa engikuhlanganisayo, ngihambe ngelanga engilinikeziwe lokuthi ngiyabizwa ngelanga elukuthi. Ngibizwa isilo mangibizwa isilo, ngibizwa inkosi mangibizwa inkosi. Manje kuvele kwathiwa nje siyamfuna, siyile ebukhosini bakoMakhanya, kwathiwa katholakali. Sakhuluma nabaseGoli ukuthi siyamfuna. Ngifunwa ubani? Ungifunela kuphi? Nini? Nazi izinto mina evele zingisuke, ezivele zingisuse nje, zingihlanyise, uyabona. Izinto ezinjengalezi, izinto nje nokungahleleki, uyabona. Ngibizwa ubani? Ungibizela kuphi? Nini? Ngiyazizwa izathu engifunelwa zona, ngiyazizwa. Ngiredi ukuphendula ngazo, kodwa ngizophendula bani? Kuphi? Nini? Uyabona, ngizophendula bani? Kuphi? Nini? Ungifuna kanjani ungakangibizi? Ngoba phela bekumele uqale ungibize, kube ukuthi angizi la ungibizela khona, ebese uyaqala kuyangifuna. Makuvele kuthiwe nje bayakufuna, hayibo. Hey, induna ziyakufuna. Zingifuna kanjani zingakangibizi? Ngoba phela mina ngokwazi kwami umuntu uyabizwa. Uyabizwa umuntu anikezwe i-date nesikhathi. La ebizelwa i-date, isikhathi, i-venue, okuyindawo la ngibizelwa khona. Manje ngiyabizwa nje, akukho la ngibizelwa khona. Ngiyafunwa kodwa ngingakabizwa. Mina ngithatha njengobugebengu kahle kahle lento le. Amaphoyisa kuyomela ayibheke lento. Ngifunwa kanjani? Ngifunwa ubani? Why ngingabizwa? Indaba ngingabizwa ngoba uma kuthiwa ngiyabizwa kuyezwakala ke lokho. Kumele ngiresponde ekubizweni kwami, ngisuke ngihlanganise ngikuhlanganisayo, ngihlanganise ngibahlanganisayo, bangiphelezele ngiye la ngibizwa khona, ngoba nginikiwe ukuthi ngibizwe ubani, ungibizelaphi, nini, ngasikhatsini. Uyabona, mazovele kuthiwe nje siyakufuna, akunayo inhlesana yobugebengu nyana lapho, ngoba okushuthi la ngifuna ukubulawa la. Uyabona, okushuthi into efunwayo ngifunwa ngifile lana, ngoba angaze ngibizwe sekuthiwa ngiyafunwa. Sengiyafunwa ngingabiziwe, kanti kumele ngiqale ngidecline i-calling ebese kuyikhathi ngifunwake. Angithi mhlambe bafethu ngiqamba amanga, mhlambe ngiyahlanya futhi, mhlambe ngisaqhubeka nokuhlanya ngazi. Kodwa ngokucabanga kwami i-order nobuhlakani buthi bekumele ngibizwe, nginikezwe i-date nendawo nesikhathi. Ebese kube ukuthi
ekubizweni kwami ngiyadelela angizi ebese ngiyaqala ke sengiyafunwa ngicabanga ukuthi mina leyo indlela izinto ebekumele zenzeke ngayo angazi bafowethu angazi noma mhlambe ukuhlanya inloko engikukhulumayo noma mhlambe ikhanda lami alisebenzi kodwa ngicabanga ukuthi mina umuntu nje owenza izinto ngeorder nangobuhlakani bekumele kube ukuthi ngiyabizwa kuqala kungabe ukuthi sengiyafunwa nje uyabona leli gama lokuthi ngiyafunwa liveze ngathi ngiqashile noma ngiyabaleka ngibaleka kanjani ngingakaze ngibizwe ngingakaze nginqabe uyabona bekumele ngibizwe kuba ukuthi ke mase ngibiziwe kuyabonakala ukuthi ngiqhubeka nokudelela angizi la ngibizwa khona uyabona bese ngiyaqala ke sengiyafunwa bese ngiyaqala ke sengiyafunwa uyabona ngiyezwakala kodwa